Da li sub za sub stvarno radi? Ovaj klip će biti jedan izazov u kojem ću ja testirati za 4 dana koliko pretplatnika ću dobiti i koliko podrške. Počinjem izazov sa 1561 subscriberom. Prvi dan. Svaki dan ću puštati kratki live stream gdje će biti napomenut sub za sub i reklamiranje. Dobre. Idemo sad sam spreman, brate. Pored toga ću igrati i PUBG kako bi bilo publici zabavnije. Pre svakog live streama ću se potruditi da što više komentarišem klipove početničkim kanalima. Komentari će glasiti ovako: subscribe-ovao sam se i lajkovao video, molim te uzvrati, hvala. Prvi dan sam ostavio oko 20-ak komentara i uključio live stream. Na kraju prvog dana sa 1561 subscriberom sam se popeo na 1572 subscribera. Na live-u sam imao 159 pregleda, 24 lajka i 3 dislajka. Ljudi su me hejtovali zato što sam u jednom od mojih klipova rekao da je loše raditi sub za sub, a ja to sad trenutno radim. Pa sam im objasnio da je ovo sve eksperiment. Moj savjet je da nikad ne radite sub za sub, bitno je da pronađete ljude koji će se pretplatiti na vaš kanal sa svojim nalogom koji svaki dan koriste. Drugi dan. Pokušao sam da nađem par youtubera koji igraju PUBG Mobile kako bih imao više igrača za igranje. Ostavio sam oko 20 komentara ponovo na početničkim kanalima. Drugi dan je bio mnogo uspešniji. Imao sam više pregleda i više igrača. Sa 1572 subscribera sam se popeo na 1580 subscribera. Na live-u sam imao oko 223 pregleda, 38 lajkova i ni jedan dislike. Mogu reći da je drugi dan bio uspešan. Treći dan. Šeps i dalje hladan od juče. Odlučio sam da ostavim više komentara nego obično, bar po 40 komentara po raznim kanalima. Ponovo sam uključio live stream i sub za sub. Do kraja dana sam stigao do 1594 subscribera. Live stream je bio uspešan. Četvrti dan. Deco, ne volite brzu vožnju? Danas nisam ostavio nijedan komentar, ali na kraju dana sam uspeo da stignem čak do 1617 subscribera. Također četvrtog dana sam isto live streamovao i došao sam do zaključka u stvari da li vredi raditi sub za sub, što je i glavno pitanje. Za 4 dana sa 1561 subscriberom sam se popeo na 1617 subscribera. To je ukupno 56 subscribera za 4 dana. I napokon sam došao do odgovora na pitanje da li vredi raditi sub za sub. Moj odgovor je da, ali morate imati kvalitetnije i zanimljive klipove ili live streamove. Primetio sam da oko 30% gledalaca se pojavilo na mom live streamu i stvarno me podržalo. Također sam primetio da ako bih snimao live ili klip loše kvaliteta i nezanimljivog sadržaja, ne bih dobijao podršku od subscribera. Tako da radite sub za sub, ali pazite na svoj rad na YouTube-u. Potrudite se da budete što kvalitetniji. Dok sam radio sub za sub, upoznao sam mnogo drage ljude, koji dan danas uđu u moj live stream i gledaju. Ovim putem hoću da pozdravim Flamingose, to jest Anjas, na YouTube-u posjetite svi taj kanal, vidjet ćete link u opisu. Uskoro očekujte tutoriale kako biti kvalitetniji i zanimljiviji YouTuber. Hvala što ste gledali klip, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Pozdrav! Nemojte se samo pretplatiti na moj kanal, nego se pretplatite i na kanal od jednog momka, stvarno lik. Ima 1574 subscribe-a, lik je sjajan, zove se Bugsyman, valjda sam dobro rekla ime. I snima live streamove, sinoć ja mislim snima live stream u 8. Evo, ovo je njegov kanal, sad ćete vidite. Znači, svi ga brzo zapratite. Ja sam se već subscribe-ovala. Kliknite i njemu zvonce. I to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se ovaj video svidao, već sam rekla, lajkujte ga, šerujte ga, subscribe-ujte se. Vidimo se možda u sljedećem klipu. Pozdrav, poj poj!